Kaying dorbar jong ka KHEDC haka singi balai jong ka sen shong dorbar kata haka arpau terik rempang kalapin sangi ya baro ki benta jingya tai hapo kaying dorbar balabu haka ni kasingi. Henry haka ni kasingi kaying kaladon tang ka jingya menjur ya ka vote on account jong ka mang tengka balawan ra da u executive member bakmi ya ketenat pla tengka haka khat pra terik rempang. Hashwa ban sedang ka dorbar unong yalam Tito Starwell Khan ulai yeng ban kentu yu sembut lampang ban pendu no yaki program baro ki bala penbet bandon hakan ni kasngi. Kumshi benta ban buram ya kajing klat kendit UMP ke Shillong Parliamentary Seat Dr. Ricky AJ Sengkon. Ngasngau day ban ajing mut ya yeng ban pendu no ya baro ki program jingatai business bala penbet menta kasngi laong uba titos. Hashwa ban penwa ya kadorbar kaladon kajing ngapjar ba 10 minit kum kadak pan buram ya kajing klat kendit UMP ke Shillong Parliamentary Seat Dr. Ricky AJ Sengkon. Komunitif bahwa mengenai legasi susi bilang baru kita pergi ke Jindono kita kendit nanti berdalam ini pasukan sobat aja itu di maksud ke sebut sampai và cũng đã đắc những cái trình bùa những cái trình phát nó trình đi là trình bùa để bạn sustain nó thì business baru bagi dimension yang kasih competition awal berjalan seterusnya ini pendelang ada yang macam itu hanya di sini berlaku no kami kepada pas yang dibuat buat apa kaum untuk unjuk itu mendak sendiri dalam kajian itu ada timbul